Awang nongpok lamdamda ani shuba oina Jenimsta I Bank ama hangdokre. Kurumzari, mideng tabir besting betaram nokjari, pau sandok nupijari. Awang nongpok lamdamda ani shuba oina ngasi Jenimsta I Bank ama Health Minister DK Kurungthang hangdokre. Thoram aduga mari leinana DK Kurungthang na haikibada paisa khaktagi khallaga layeng gadaba nate anabagi punsigi khallaga layeng bagi service piraba matamda Health Department asina chauthok chaningai oigadoribani mahakna makhatana haikibada Jenims ki mari leinaba singna kanna hotnaraga Jenims saukhat kadaba nate masida leiriba doctor amadi staff singna kathok bagaloina na tolop tagi thabak na hena maru oi khallaga mathau ningthina pangthok patangai fade masina matamga chana ba muongda health care system fagathan bangamgani haiki Manipuri da aphabat tawning liba social organization civil organization leader khudai makchu ai ko ama khan thibak dai asina taba atopa means like thibata ban rocket asina ke generation mayam se hatapata ra matam si paisa na lai aduna si kuma matam si in the house in the people die, one another die, Maramdi, future Kitamaka, future Pagan is here today. Apaba, healthy society, Ama Lehan Sabatargadi, a quick in the house in the Chap Chapamatam people Tabani. Adunatra the society see Yamna unfortunate. Ngasi I Bank hangdokpagi thoram aduda Jenims ki director Professor Deben Laishram, Health Services ki director Dr. Okram Ibomsa, Jenims ki I gi head of department Professor K Naresh Kumar na chingba myoi kya na saruk yakhi. Professor Deben Laishram na haikibada ngasi I Bank hangdokpa ngamliba asi mari leinaba minister amadi Jenims ki senior doctor staff na chingbagi matengdagini mid udraba myoi amada kanagumba myoi amana mid piba matamda I Bank ki tangai fadaba chawraba thodang lai haiki. This particular program is very essential, useful to the human society. Because of the blindness, it may decrease in the socio-economic condition and Amaromda ngasi Jenims ki orthopedic department ki makhada spine clinic ama director Deben Laishram na hangdokre tongan ba saru gi laina ga mari lainana layeng bada mapalamda sel kaya changna chatnaramba adu asigumba spine clinic ama Jenims ta leiba sina miyamda chawna khudongsa ba piba ngamlagani haike Manipuri da koi ni join se dagi naba myoi kamam lekre aramasi akoi mapanda masi akoi facility leitabanina mapanda koi aim star 40s da Mumbai da Chennai da aremada pasasi hen na changba aduna ni replacement nama tawba matamda masi lupa lak mari manga mudum changba aruga karigo masi aikoina Manipuri tawba targadi aikoigi masi pasasi yamna handarakani masi lupa lak ama khaina konaba yaina koina sa tawse koi ngasi hangiba clinic se matam chana Manipuri praja gi dum khanbiraga aikoina kayam yamna seba tawba ngamage habdo madu puthoksi aduga pasha yam changandabida aikoigi Manipuri se yamna social economic loiba koi state nina pasha yam changdana operation makal se tawse habase aina aikoigi doctor singe jo aina appeal tawjabani Orthopedic ki head of department Dr. I Ibom Jana sana khona bada thawai yawa state oibana sarugi anaba kya tatana thokli asigumba anaba kaya asidagi spine clinic ki mateng na layeng bada mateng oiragani haiki Hajik mapandagi specialist am lai private hospitals inda layengi adubu makhoi reimburse sabu yade high coaching je rupa lakh humari ka because Jenims se yaragadi treatment duma yakoina yanazaraga mapangi doctor singdo ko khangna jaba doctor singdo laga free treatment review yagani adagi treatment haire
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯖꯕꯅꯤ JCILPS की वुमेन्स विंग की मियोइसिंग ngasi कांग्रेस भवन NPP ऑफिस अमदि CPI की ऑफिस ता थोमजिनदुना मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हलु पास तौखिबा बिल अहुम एक ओंदुना चना हलु मितोबना बोट लेपा अमदि बोट थादबा यारोय हाइना खोंजंग चंगसिनख्रे पुलिसना मियाम अदु असोयंगाम यावदना लाक्षिनख्रे हौखिबा तांग कुनहुमदोय की नुमिदांगदा इम्फाल तुरेल की इमाई वांखलक्तुना कियामगई मुस्लिम ओइनाम लोकोन मपादा चावना इसिंग पाथोरखिबा अदुना कैराव केंद्र की मनुंग चनबा उरुप खुनौ लिंचेत अराबती अवांग लेकाई हैनिंग मखोंग अमदि कोन्याई थाबी की युंग कया इसिंग थुमजिनखिबदगी लमदम अदोंगी मियामना खुदोंग सादबा कया मायोकनरिबा असि केंद्र की MLA यावना सोशल वर्कर नि हाइबा मियोइसिंग यावना मणिपुर सरकार की मरी लेनबा डिपार्टमेंट की माइकैदगी मिडियंग अमत चंगलक्तबबु पेंदबा फोंदोकनरगली ISTV News nangasi mafam aduda akhanana chatuna yengluba matamda ising thumjinba khulsingi mafamda urup khunauda ka hena ising imai lehoba thengnaraki ADC kairaugi maikai awa ana taraba singda cheng hawai thau thum khara yenthokpa natana leifam leitabagi awaba kaya mioi kyana mayuk na hauri local MLA na matam chana thabak paikhattabadagi miyamna awaba mayuk na bani haina urup khunau youth club ki president Firoz Khan na ISTV News ta phongdorakle BJP युवा मोर्चाना उरुप खुनौदा चाना थकनबा पोलम अमता यंथोखिबा लेते हाइना खंगलकली सरकारना थंगनबैसिंग मरुइना फंगनिंगी अदुगा अना लायंगी ओइना मेडिकल कैंप तोइना हांगनिंगी हुजिक ब्लीचिंग पाउडर गुंबा फिजिग्री गुंबा अमता पिबिरपका लैत्रे मसी अथु मतम पिहनिंगी असिगुमलबा अखोइगी असिदा महि मरोंग मांगबा जुम कै टेक तारिबसिंग असि सरकार कम्पेन्सेशन पिहनिंगी अदुना मरुइना अखोइगी ngai farm sujauri masigi sarkar na mari lema department sing na akhoi compensation pihaningi life saving board aibadi hi gumba khara pihaningi jamna luri mafam ase numit tha makhai natraga tha amagi sangbagi area akhoi matam laigani jamna chauri sing ase asige loina na akhoi local MLA na ngasi phawada khulasida lakpagi mai mateng ama ho pibidre yamna akhoi pungning ningsi अमरोमदा अवा अना तारबी नुपी अमना फोंदोरकपदा मिखल मतमदा MLA यावना मसाना मसाबु सोशल वर्कर नि हाइजबा मियोय क्याना मियामगी mateंग पांगलिबनी हाइना थबक कया पाइखतपा उरबसु तसेंगना अवा अना तारबा मतम असिददी कनागुंबा अमतन हना येंगबिद्रे हाइना पेंदबा फोंदोरकली अहिंग नोंग सुसल ngasi kyam awam mayong ne khoina ngasi gi adegi ising gi problem lai re adegi sana thakna ba laitaba lai ba ngakta ne khoi khungang sid lai ba mi sing no magi sur ga talaga sa jaba khajitang lalo dik tau jar ga nupi angang sing tho ga sa jaba ngakta ni masa masu lai lai su tam han bagi sung ba me am sigi problem si thok pa da ising gi lambi thong chat pa ya da ha na mang di kang ngai degi so hona thok pa ya da lai ba maham sa mu ising dum sal le nauna masida thok pa ya da lai ba lambi thong gi khudong sa da ba sing si local MLA na maru waina पुकिंग से चिंसन बिरागा मसीगी मफम सिदा अथुबा मतम द पुकिंग चिंसन बिरागा संसन बिराओ अखोइना मयाम सिदे मतेंग लौजरागा अखोइगी तौदि थो इबा थौदो अवा बतारिबा मफम सिगी खितंग खुदोंग चाबा फंगजगी हाइबा दुनिया अखोइना मयाम द थंगनिंगसी हंदक की इसिंग इचाउना सोहनबदगी लेफम लेट्रे हाइरिबी सोइबम लता कौबी हैंगांग मखा लेकाइदा लेबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा BJP हैंगांग मंडल न सेल की तेंगवांग पीखरे BJP युवा मोर्चा हैंगांग मंडल न सु जिंगा बंदल अनिसु मतेंग पांगनी हाइरी BJP मणिपुर प्रदेश की ह्यूमन राइट्स सेल की कन्वेनर पी शरद चंद्रा BJP हैंगांग मंडल की प्रेसिडेंट चिंगांग खम इबोयाइमा अमदी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मंगसा ताबम ललित चंद्र यावना मंडल की मियोय क्याना सरुक याखी हैंगांग केंद्र की इचाउना सोखललबा मफम सिंग अमदी तुरेल खोंबाल सिंग सु येंगसिनखे शरद चंद्र न हाइखिबदा अवाबा तारबा सिंगिदमक्ता मतेंग पांगबा लाकपनी हाइखी अखोई यामना कन्ना होनदना मफम मफम खुदिमक्ता
तोरबानदा निंखारपदु मेनबो होनजरिबा प्रजा मयाम सिका अखोई पुना थबक सुमिनै अदुगा अंगम मतेंगसु अखोइना मयामगी दमकता अंगम मतेंग खरगकसु मफम निम्फु हेना मतेंग पांगजरमी हंदक नुमित निनी चुपना नोंग चुखिबा अदुना नंबोल चिंगमांग द लैबा कंगला फूड की फैक्टरी की तोंगान तोंगान मफम क्यासु इसिंग थुमजिले हौजिक फावबा इसिंग चावगी चांग हंथद्री इसिंग थुमजिनबा सिना मरम ओइदुना कंगला फूड न पुथोकपा तोंगान तोंगान बा मखल की अचापोट लुपा लाख तरा निपान रोम मांगले हाइरी इसिंग चावबा सिना मरम ओइदुना फैक्टरी अस्ते की थबक थौरम सिंगसु मतम खरगी ओइना लेपख्रे हंदक नोंग चुखिबा अदुना कैराव केंद्रगी फुनाल मरिंग खुंजाव ताबा लंबी चिंगनिंग खाइबदगी लंबी फाउनदना लेरंबा दु बीजेपी इम्फाल ईस्ट की प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला अमसुंग बीजेपी कैराव मंडल की प्रेसिडेंट डब्ल्यू बिरेन लुचिंगदुना सेमजिनख्रे मियामगी दमकता येंगलगा लंबी असे सेमजिन बनी हाइना मोहम्मद अब्दुल्ला न फोंदोरखी इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा उयुमपोक नोंगसुमदा चेनबा खामेनलोक तुरेंदगी पाथोरखिबा इसिंगना एंसांग नापी एमदी महै मरुंग कया अमांगता थोगनख्रे सरकार की मरी लेनबसिंगना मिडियंग चंगबिउ हाइरी हिरमसिगी मतंगदा रिपोर्ट अमा नुमित खरनिंगी ममांगदा मणिपुर की मफम कयादा चुखिबा नोंगना इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा उयुमपोक नोंगसुमदा चेनबा खामेलोक तुरेंगी इमाय वांखलक्तुना अकोइबदा लेबा मही मरोंग कया इसिंग इरोलुंगदा लुक्किबदगी लौमी कया कोकता खुद हामनरे चौरांगना लौपरी कुन हेनबा मफम सिंगदा तोंगान तोंगानबा मही मरोंग सिंग कोबी मोरोक सुजाक तरबूज खामेन सिनबा खोंगदुम माइरेन हवाई लजमान सिंबा थादुना लौमी कयागी हिंगनबगी लंबी ओइबनी चौरांगना फार्मर निफु रोमना कन होनदुना मफम सिंग असिदा मही मरोंग थादुना हिंगनबगी लंबी ओइरंबा असि सिंगना थुमजिन खिबना सेंफम कया अरेंबदा मांगले फार्मर सिंगना ISTV न्यूज़ दा फोंदोरकपदा खामेलो की खोंगनुंग थेनबा अमदी लाइराई फजना लेतबना इसाउगी अवाबा से मायोगनबनी चौरांगना लुपा लाख मरिफुरोंगी सांग ओइगदबा मही मरोंग मांगताहन खरे हाइना फोंदोरकी खानोंदा इसिंग इसाव थोपदगी कोबीसु योलौदरे दबजु योलौदरे दबजा लामा कोबीदा ला पामनेबा जोम हौदना इसिंग अनक समनंगरेबा प्रकृति माना सेंबीबना इसिंग इसावसी थोइबसी अखोइददि लाइबक थीबनी अदुबु गवर्नमेंट ताइनबमदि लेते लेत्रगसु अखोइना वाजगिबा अमा तौरिबा अखोइना होनरिबा मयामसी संसंग उबिरबनिना इसेंग सेंगना गवर्नमेंट की साइड तकी अंगम मतेंग खितंग दोरसु खर पामजै इसा इसाना सेन पुथोक्तुना थाजबा मही मरोंग सिंग असिना युम पुजबनी अदुबु यामख्रब सेंफम सिंग मांगख्रबनिना करी तौगदबनो हाइबा खंगदरे कनादा वाकतकनी हाइबसु ज्ञान तादरे अवाब कोहन बिननबा मरी लेनब सिंगना होनहन बियो हाइना मखाताना फोंदोरखी अइन हेक होनजबजे सही 15 तरुक सुरे ngasibo government gi side tegi hallama natraga kariyuma khudong jaba ma pigiba hujphok leitri adu horticulture department na maru marang khaji pi adu hoi adu gumba natna atai atopa department e simadi na pigiba thoidopa akhoi do thingna di leigidri farmer singi awaba sing asi khara kon biragadi farmer singi thamoida kitang khara da orga su harau bagi akhoi mami tagani ni khali paudamsriba navakumar khawpam ISTV news wimpo नुंगई की मतंग सेमखिबा JSC न कौखिबा पब्लिक कर्फ्यू द मतेंग पांगखिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदि मियामबु JSC न थागतबा फोंदोरकली मरा लैबा मियोय सिंग चेराक पीबा ngamdabagi पुलिस स्टेशन दा थोमजिनबा सेम साबा लोइरे हाइना JSC की चेरोल असना मखाताना फोंदोरकली पाउगी मरेक नतेन ब्रेम तंग नजरी क्लाना चेरी कुन मंगा मफु फारखदा एने एडवांस ओइबा ग्रोथ होइबा मणिपुर दता नतना मालेम नोफम खुदिंग मक्ता लिक्लाग and wishing Likla on its 25th celebration. Constipate seasonabio. Constipate seasonabana manung sagba nungaitaba constipation problem kohan mangami. Itan tanba mangam sadaba singbusu kohan mangami. Nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas ama natraga anida thadaraga seasonabio. Constipate.
Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE, 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi, takliba adubu, laina kanghan bangami, amasong mitna uraga kangkiba para adubu, laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus, and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin, behind Baigo Hotel. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, phu naba na singbada sinaba yarba, lipsa group na puthok saba Oza. Amuka na taram nokcheri. English singani ga tara humdo gi January gi tang tara mathoida Imphal Airport tagi drug fagat khibaga mari leinana Chennai haina CBI na charge se thagalakraba mioi mari hearing chathana bangasi lamfel patta leiba narcotics Drug and Psychotropic Substances ke Special Court na laknana bakhangan bada mioi anidagi hena lakhidre thaudoga sida Chennai haina sar se thagalakhiba makhoi mari adudi Okram Henry August Rasnis Kumar amadi Tyagi ni ngasi makhoi mari gi manungda Rasnis Kumar amadi Tyagi laktabadagi June gi tang 13 ta amuk hana hearing chathanaba matam lepkhre masigi matangda CBI gi counsel ibom chana wafam kya phongdurakli lakriba ni duga samdharaga patham tektat ka cognizance na kor lori se 18 kan low kor na charge thar pasi thagalaga ingasi khoina institution of the case koi charge thar to 18 April da kor na cognizance low aduga moi se samdharane duga se phase JCILPS na ngarang BJP office ta khongjang changsin khiba aduda police na fa khibi Iboton Sana Higher Secondary School gi mahiroi Vidya Lakshmi ngasi charap portal leiba CJM Imphal West lamkhan pau ton sing gi court puthokre mahak numit 15 ni judicial custody da remand lokthakre Amaromda haukiba tang manga da uripokta mairagi khongchat chatpada naha khara police na phubada khamlubagi maralda makhatana police na phurakpada soklabi tarani gi sidri fauba chara henduna khongjang changsinbadagi police na faduna Jennings ki security ward ta leirakhi bi tarani ngasi Imphal West JM gi court puthokre numit 15 ni judicial custody da remand lokthakre Achapot lairuni haina mayumdagi thokiba chahi taruk khakta ngairiba Khurai Kongpal Ningthaubung Laikaidagi Malim Nganba Maina Chingduna Sikhiba adu mari leinaba singi cheksindaba amadi thausadabana oihankhibani haina Malim Nganbagi apokpa chongtham inauna ISTV News ta phongdorakli mari leinaba soiba aduna mahaki machabu amu hingat hangbadi ngamlaroi astigumba laibak thiba si matungda amu hana atopa singda tahaningde haina makhatana phongdorakli si na sanu pa yang mona Jagi toy baba la po mi pokoi mira asan fan lai ai kan isan pa gari matak tu amane chale sin ai sida pura isan pa pura me de amuk nale ga thona muksa chen na muksa ar mukta mukta me adu me de electricity gi aso bi ai ai gi jara thokra ji ai jara thoi bi atop ta thowa ya bele te simba kanu me am ji kar jeng je lo acha pulai ni chaki bai chanu patuna kanai da no lai ri ni ho tu sirga lai me su kar me no ga wedi no kar me safari no wedi no Kaisamthong Assembly Constituency gi IMC Ward number 13 da INC gi councillor Mirep oiriba Maisnam Joy Chandra Joy gi firal chingkhatpagi thoram Kaisamthong top leirakta leiba babu mayum mandop tangasi pangthokre thoram maduda MPCC ki President Tian Hauki PDA ki Chairman T Mangi Babu Hana ki Minister L Jayanta Kumar amadi Advocate Chongtham Narendrana maru oiba miyoi sing oina saruk yaki maru oiba pau amuka na laubirasi Awang Nongpok lamdamda ani shuba oina Jennings ta I Bank ama hangdokre Miling
ताबीरबसिंग बो अमुक kana खुरमजरी